Školjarehtori uča ruski jazik u osnovnoj školi Čaki Lajoš u Bačkoj Topolji i u osnovnoj školi 18. oktober u Novim Orahove bešedovali o pisateljovi Mikolovi Mekočišovi i recitovali oho stihi. Sme še pririchtovali, doma občakovali sme tu manifestaciju i še ju čekame u decembru, še radujeme, že nam prihodze hostci. Magisterka Helena Medješi predstavila svoj opejc knjižki iz oblasti ruskoho jazika. Ja probovala predstaviti šitski pejc knjižki, poneže šitski vidalo Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu, ali sam najveće bešedovala o tej ostatnjej knjižki, ali mi bar zmilo, že sam bila u Orahove, že teljove od dzeci bilo, že to ta senka tak krašnje pririhtala dzeci. Najbuze naš čest profesorovi Kočišovi, to co sme sebe zaplanovali i predložili, že by sme u výbornej nastavi tak povedz nadpomli jednym nastavnicom, že oni majú značnú úlohu u roboti, že treba potrimovať ich aktivnosti a že treba nadpomnúť i rodičom i kompetentnim institucijom, že učenje ruskog jazika bar značne. Na sretnucu bila prisutna direktorka školi Lidija Triznja i Vladimir Magoč z kulturno-umetnickog društva Petro Kuzmjak. Otrimovanje manifestacije Dni Mikoli Mekočiša pomogli Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javne informovanje i odnošenje z virskima zajednicami, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, predpisanje u pravu i nacionalni menšini nacionalni zajednici, Nacionalni sovjet Rusnacoh i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh.